Kisola. Iyi si dutuyemo, abenshi muzaganira bazakubwira ko tuyiriho kuko twayihawe n'Imana, ariko nanone turi abagenzi. Kuri iyi si kandi abemera Imana bavuga ko atari iwacu. Umukire, umukene, umugabo, umugore cyangwa se umwana, bose muzaganira bazakubwira ko ikintu batinya kibateye ubwoba kuruta ibindi ari urupfu kuva ku isi y'abazima. Mu bihe bigoye nk'ibi kwandika ntibyorohera benshi. Akenshi iyo dupfuye bigora cyane abatubaga hafi kubyakira. Gusa hari n'igihe bigera no ku batari bakuzi, intimba ikabuzura umutima bakabura icyo bavuga. Kuva ejo ku cyumweru kugeza amagingo aya, intimba ni yose ku nshuti, umuryango ndetse n'abakunzi b'umuhanzi akaba n'umuvangavanzi w'imiziki abenshi bita Deejay mu rurimi rw'icyongereza, witwaga Karuranga Virgile, wamenyekanye nka Deejay Miller. Kuri ubu ntakiri muri iyi si y'abazima. 2020 sinavuga yuko nkwanze kuko ntacyo nagukoraho, ubu se ujyanye hemira genda urambabaje. 2020 sinavuga yuko nkwanze kuko ntacyo nagukoraho, ubu se ujyanye hemira genda urambabaje. Nyakwigendera yaryamiye ukuboko kw'abagabo yitabye Imana kuri iki cyumweru duteye umugongo ku itariki ya 5 Mata 2020 azize uburwayi nyuma y'iminsi mike ashyizwe mu bitaro by'Umwami Faisal nyuma yo kugaragaza ibimenyetso by'indwara ya stroke. Urwibutso ni rwinshi mu babanaga bya hafi n'uyu mugabo. Asize umugore ndetse n'umwana umwe w'umukobwa. Urugwiro ndetse n'imibanire ye n'abo babanye biri mu byatumye benshi batarabasha kubyakira ngo bakiriye inkuru y'incamugongo. Uyu munsi nka One Nation Radio twagerageje kwegeranya amwe mu mateka yaranze uyu mugabo. Yize amashuri yisumbuye muri Escaf, Saint Joseph, Saint André ndetse na La Colombière. Aza no kwiga kuri Ami des Enfants. Nyuma yaje kwiga kaminuza muri RTUC aho yize ubucuruzi mpuzamahanga. Deejay Miller yatangiye umuziki imbere mu myaka ya 2008. Icyo gihe akaba yaritwaga ICV. Nyuma yo gukora indirimbo yise Black Street, nibwo yinjiye mu itsinda rya 96 ryakanyujijeho mu muziki nyarwanda. Iri tsinda Deejay Miller niwe wenyine waririmbagamo mu rurimi rw'icyongereza, cyane ko bagenzi be bo bakoreshaga igifaransa. Nyuma yo gutandukana kw'iri tsinda ahagana mu mwaka wa 2012, Deejay Miller yatangiye gushaka kwikorana umuziki, ayoboka cyo studio ya Davidenko. Deejay Miller yakoze indirimbo zitandukanye, ariko inyinshi ntabwo zaje gusohoka nk'uko Davidenko wamukoreraga umuziki yabitangaje. Avuga ko hari nyinshi yagendaga akora bazibika, ndetse no kugeza amagingo aya yitabye Imana afite album y'indirimbo adasohoye. Iyi kaba yari yarumvikanye na Davidenko, ariwe producer wamukoreraga nyinshi mu ndirimbo ze, ko bazayisohora mu mpeshyi y'uyu mwaka. Deejay Miller yinjiye mu byo kuvanga imiziki mu mwaka wa 2012 atojwe na DJ Kalim, bahuriye mu itsinda rya Dream Team DJs rikomeye muri iki gihe
rinabarizwamo abandi barimo DJ Toxic, DJ Marno ndetse na DJ Jules. Yongeye gusubukura iby'umuziki mu mwaka wa 2018 ubwo yakoraga indirimbo yise She Can't Deny It. Nyuma yakoze yitwa Iri Joro ni Bay yahuriyemo n'abahanzi batandukanye babarizwa muri Kina Music hamwe na Riderman. Mu 2019 akora izindi zirimo Stamina yahuriyemo na Social Mula ndetse na Bell yaherukaga yahuriyemo na Peace. Ku itariki ya 28 Kamena 2019 yaje gusezerana kubana Karamata na Nigihozo Hope. Mu kwakira uwo mwaka bibaruka umwana w'umukobwa bise Karuranga Shan, akaba ari nawe asize. Deejay Miller n'umugore we bari batuye muri Kicukiro mu murenge wa Gatenga. Aba bombi bari baramenyanye mu mwaka wa 2013 bahuriye muri restaurant. Batangira bavugana byoroheje, nyuma biza kuvamo urukundo rweruye. Nyakwigendera yacuranze kandi mu bitaramo bikomeye, yaba ibisanzwe ndetse n'iby'abanyacyubahiro, cyane ko yakunze kwiyambaza mu birori byabaga binarimo abayobozi bakuru b'igihugu. Aha hari ku munsi w'ubukwe bwe. Nk'uko bigaragara yari umugabo ugira urugwiro ndetse ufite inshuti nyinshi. Nyuma yo kuvangavanga umuziki, Deejay Miller yari n'umuhanzi. Kimwe mu biganiro yakoreye bwa nyuma kuri radio, aha yari kumwe na Uncle Austin, kigaruka ku buzima bwe ndetse n'uwo bashakanye, uko bakundanye, ariko nanone kikagaruka kuri muzika. Ni ikiganiro kiri mu buryo bw'amajwi. Umva uko byari bimeze. Legendary DJ muri uyu muziki wo mu Rwanda yatangiye kera ari umuraperi, aza gutangira kudija mu mwaka 2012. yarakoze akazi gakomeye cyane we na Dream Team DJs bakundisha abantu b'ingeri zose zitandukanye umuziki utandukanye w'abanyarwanda no ahandi. Deejay Miller yaje gutangira we na DJ Mano gutangira no kuba ari abandi ba DJs batangira gukora indirimbo zabo nabo. Usibye ko Deejay harutse kuza kuri Kiss FM, twaraganiriye hari ku tariki 19 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2019. Mukuru ni meza Deejay Miller? Yes. Uri umupapa? Yeah. Bazo mbwire. Singiye kubaza ngo umuryango umeze ute ngo ibiki kuki wakoze ubukwe ku munsi w'umubigizi kugira ngo uhange ko twe tuza kujya uvumba bite byawe. Yeah, so wabekize shoko gusaba kuba ku munsi w'ukwa kane ngira ngo I wanted something different. I was for on Saturday, so I was like, what if I do it on Friday and see my real people? Because Friday most of them are in Mukas. So I was they are my people. None senga nje utaraje kubera mani hano kugeza saa 2 urumva atari kutwiyenzaho abandi hamwe abandi ndeme ariko naje kubimenya azati okay ngiye gutegura intebe 200 ariko ibyo kunywa bihari ni 150. So how does it feel to be married to your long-time fiancé, by the way, long-time girlfriend? Yeah, it's amazing. I don't even know how to describe it. I couldn't even use a channel. So I want to see her every day. So you see her every day? Every morning. Apana umutahana ko. Apana kumudepoza ngamuyamubona. In the weekend. Yeah. So how mbwira kubana n'umuntu ukunda biri challenging cyangwa se hari ibintu tarumuzi genda umenya umaze kubana? Ngiye ku giti cyane nta challenge munamo byose biterwa n'umuntu uko ameze. Okay. So ngi twari kumwe almost 7 years before we get married. So
we knew each other enough. You knew each other Enough ku buryo hatazamo ikintu cyo kuvuga ngo something new, some new character behavior. Wow. By the way, umaze imyaka ingaho uri DJ? Natangiye muri 2012. Ngo 2012, with those close to 7 years now. 7, 8 almost. Yeah. Wow. Gutangira kuba DJ ntabwo byakugoye iwanyu? Not that much. Bari bona ko nkunda umuziki. Gusa nyine ibintu by'amajoro byarabanje birabacanga ariko baje kubimenyera. Bageze aho ntacyo babikoraho. Ejo bundi umuntu utazi DJ, utaruzi Deejay Miller personally, ni umuntu wari usanzwe afite amagambo make iyo mutaziranye, ariko ku bantu baziranye bose nubwo yari umuntu uvuga make, yari umuntu ukunda urwenya. Yari afite ibihangano byinshi, indirimbo nyinshi muri studios zitandukanye. Hari n'indirimbo Christopher yahoze avuga ati bahoze baganira bavuga ko bazayishutinga nyuma ya lockdown, ariko gahunda y'Imana yari iyindi. Ubwo aherutse kuza kuri Kiss FM nanone twakomeje kuganira, turaganiriye byinshi mu gihe gito twari dufite hano. You told me the last time you were here that you were a rapper before. Yes, I was a rapper. And because Nyumva, the very first song nakumvisemo collabo nice Nyumva mvuga, this guy is actually a very good rapper. and I wasn't surprised ngiye ko wari umuraperi mbere na mbere hose. Kuki utakomeje kubikora na mbere hose? Mbere ntago byageraga aho nshaka ko bigera. Nta n'ubushobozi ariko wari wigeze ujya muri studio ukakora indirimbo? Yeah, of course, I even have a video. Really? Yes. Are you kajya kuri YouTube? Yose cyangwa na iri video? It's on YouTube. Yitwa gute? Kureba. It's called Black Street. Hari byari? Let me check. I got it here 2005 maybe. 2005? Yeah. Hey, dore Deejay Miller yari hano, iyo hano hari abasore nibwo Keza yibuka kuza muri studio. Yego mkonyere Keza ajya muri studio. Naje kubwira kuko nomero yitwa ICV nababwiye. Witwa gande wabanje gukoresha izihe zina? ICV. ICV? Yes. Wakoperaga aba Ice Cube. That's the song, the first one. Umva ube mwitoze gato naje. Ariko ifite video nimwe gusa. Ifite video nimwe gusa. Namubonye mwabantu mwe Deejay Miller yitwaga ICV ananutse umuntu uzi Emi wa kera. Niko yanganaga rwose. So you have a brand new song, yitwa Bell. Yeah. A beautiful song, by the way. Thank you. Yakozwe nande? Audio yakozwe na Davidenko, video ikorwa na Medisa. How did you guys come together? Or how did you think of doing a song hamwe na Urban Boys na Peace? Twara recording, it was me and Peace. Then akora verse yanjye nakora verse ye. Ariko still tukumva ikintu kiri kuburamo. So Davidenko came up with the idea of calling Urban Boys. Yes. Wow. Baje babashizemo twumva biri perfect. Ako twari recorded even before I got married. Oh, cheers. Twari recorded kera project ibihagaze gato kwa saa zamwe by'ubukwe nyuma zo kubyara. Then jondi nibwo twayifashe twagareka tuyirangize turashootinga. Wow. Indirimbo nziza sana. Thank you so much. So how long does it take you to write a verse? My verses ntabwo zintwara umwanya munini actually njyewe. It's like 5 minutes before I record. Ako kanyita. It's cause ntabwo kiretse ari verse nyine iri straight cyane nshaka gushyiramo ibintu ariko izi muri izi ndirimbo zanyu muzumva ko ndirimbo turi simple. So rero duhe mirongo yo mu ndirimbo zawe umaze gukora nyinshi zino harimo yo wakoranye na Social Wide niyo wakoranye n'iyi ngiyi Bell. Ndahera kuyiza. Hera kuri iyi ngiyi Bell. Okay. She's so hot, she's so fine. I never seen a kind of girl wallahi. Cute face, Coca-Cola shape. I swear to God, it's hard to escape. Yo madam yumvise ngo she's hard to escape. Naga kugira ati we. No. Yo. It's business. It's business. Yes, she knows it's business.
Miller, oh yeah Miller, kugusezeraho ndumva binaniye. Oh Lord, help me now. Wabaye inshuti nziza, umuvandimwe, umubyeyi kuri benshi muri twe. Oh Miller, why now? bavuga ko umuhanzi bigoye ko apfa ngo azimire yibagirane, kuko ibikorwa bye iyo byari byiza, ijwi rye n'ibyo bikorwa bye iteka bihora mu matwi y'abamukundaga. Imana imwakire mu bayo. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi ni One Nation Radio. Miller, oh yeah Miller, oh yeah Miller, iruhukire, Miller.